Braćo, dobar dan. Sad kad se morate pridržavati pravila policijskog sata, želio bih da vas podržam jednom vrlo važnom i zanimljivom pričom. Među mnogim dokumentima koji se odnose na našu zajedničku istoriju, a koji sam prikupio tokom godina rada sa dokumentarnim filmovima, nalazi se jedan rukopis nevjerovatne vrednosti. To su neobjavljene memoare grofa Pavla Grabe, sina šefa ličnog konvoja ruskog cara Nikolaja II. Evo ovdje na stranicama nalazi se tajna spasenja od bolševika najvećih relikvija hrišćanskog svijeta, takozvanih maltiških relikvija. Ovdje još uvijek postoje nepoznate dokaze da obnova monarhije u Rusiji zavisi od ovih mošćaja. Danas ćemo pokušati da vam otkrivimo još jednu tajnu drevnih mošćaju, odnosno relikviju, koju se, zahvaljujući Božjem proviđenju, čuju u manastiru na Cetinju pod zaštitom i brigom našeg omiljenog mitropolita Amfilohija. Bog vam u pomoć, živjeli. U povesti o ovim relikvijama nema i ne može da bude beznačajnih detalja. Put ovih svetinja, dug 2000 godina, poznat je u opštim crtama. Međutim, i do danas neki segmenti tog puta i dalje su tajna. Jedan od tih segmenata je priča o tome kako su svetinje koje su spasavali od boljševika dospele u Kopenhagen, u ruke majke posljednjeg ruskog cara, carice udovice Marije Fjodorovne. Poznato je da su 1919. godine, pre nego što su crveni osvojili grad Gatčino, svetinje koje su se nalazile u mesnom hramu bile tajno prenete preko najbliže granice u Estoniju. Njih je bukvalno na rukama izneo starešina hrama u gradu Gatčino, otac Jovan Bogojavljenski, koji je kasnije postao duhovnik ranijeg ruskog patrijarha Aleksija II. Potom se svetinjama gubi trag sve do kraja 1921. godine, kada su se na čudesan način obrele u Danskoj u rukama carice udovice. Ovi dokumenti su originalni dokaz. Sada znamo ko je, kako i u kakvim okolnostima uspeo da carske svetinje vrati u ruke Romanova. Dakle, vratimo se rukopisima. Godine 1920. mladi grof Pavel Grabe obreo se zajedno sa svojom porodicom u izgnanstvo u Kopenhagenu, gde se i zaposlio u velikoj danskoj spoljno-trgovinskoj firmi. Rukovodstvo kompanije neočekivano donosi odluku da mladog čoveka službeno pošalje u Estoniju. Tamo se mladić upoznaje sa danskim konzulom, koji u prestonici Estonije vodi veoma neumeren način života. U jednoj od bilijarnica u Talinu, mladom Grabeu prišao je nepoznati čovek koji se po svoj prilici predstavio lažnim imenom, knez Iščejev. Reči koje je neznanac malo kasnije rekao mladiću, Pavel Grabe je zapamtio za čitav život. Promislu je ugodno da vi svojoj otadžbini učinite neprocenjivu uslugu. Vi, rekao je osjećajno, imate jedinstvenu priliku da ova blaga prenesete na bezbedno mesto, da ostanu očuvana sve dok car ponovo nestane na čelo države. Poseban značaj ovih relikvija je u tome što one potvrđuju legitimnost monarhije u očima njenih podanika. Proći će nekoliko dana i novi poznanik Pavla Grabea pokazat će mladom čoveku mesto gde se 2 godine skrivaju najvažnije svetinje hrišćanskog sveta. Plan spasavanja relikvija bio je ovakav. Nagovoriti ili ucenom prinuditi danskog konzula da svetinje pošalje diplomatskom poštom u Kopenhagen. Noću, vezanih očiju, mladog Grabea dovoze u neki ženski manastir. Tu je čovek koji se krio pod prezimenom Iščejev još jednom mladog grofa podsjetio na značaj koji svetinje imaju za ruski presto. Kada dođe vreme da se obnovi monarhija, kazao je knez, zamišljeno i kao da rasuđuje sa samim sobom, ove relikvije dobit će ogroman značaj za one koji ih budu posedovali. Ovo blago nije bezbedno u Estoniji. Boljševici, vlada Estonije, a najvažnije Vatikan i Ruska pravoslavna crkva van granica Rusije, čak i malteški vitezovi i sam Bog zna ko sve još, verujte mi, traže i žele da zavladaju ovim relikvijama radi vlastitih ciljeva, političkih i svakojakih drugih. Samo drago kamenje je uistinu kao iz bajke i vredi čitavo bogatstvo. Pre ili kasnije neko će otkriti gde su skrivene. Eto zašto moramo da ih dostavimo na sigurno mesto.
Nakon što su ove reči izrečene, Grabe je prvi put ugledao relikvije koje je potom morao da skriva ispod kreveta, sve dok popustljivi danski konzul ipak nije stavio diplomatske pečate na poštanski sanduk koji je poslat u Kopenhagen. Proći će gotovo 100 godina, kada će sada već bivši predsjednik Crne Gore i bivši premijer bivše Jugoslavije nevoljno potvrditi reči koje je 1921. godine, kasno noću, u nepoznatom estonskom manastiru izrekao čovek koji se skrivao iza imena kneza iz Čejeva. Su meni kao predsjedniku Crne Gore se najavili pripadnici Malteškog reda i to njihova jako visoka delegacija sa željom da me posjete i razgovaraju. Ali oni su pokazali naročiti interes za tri svetinje, 3 relikvije i željeli su da ispitaju mogućnosti kako bi one mogle ponovo doći u njihov posjed. Iskreno da budem, znači nije bio to moj predmet interesovanja, ali me je jako zainteresovala svota novca koju su oni u prvom trenutku ponudili, a iznosila je $150 miliona. To je prva cifra bila koja je bila fantastična, ali u toj situaciji kad nemate mogućnosti da zadržite elementarni standard stanovništva, kada ste još pod sankcijama, kad ne možete, onda sam ja otišao kod našeg Amfilohija, mitropolita, kod našeg vladike i tek onda tu priznajem svoju grešnost, sam shvatio koliko je veliki značaj tih svetinja i tih relikvija i koliko je bila nečasna moja prva pomisao da bi ipak možda bilo dobro ustupiti te relikvije za neku količinu novca. Znači, to je ono što je bilo moje iskustvo i to je bila jako, jako visok nivo ljudi. To znači, malteške vitezove mogu da predstavljaju u susretu sa predsjednikom jedne republike samo visoko rangirani ljudi. Ja vjerujem da oni nisu imali više želje da pokušavaju da ostvare svoj naum na tako visokom državnom nivou i više nismo imali nikakvu komunikaciju. Ona je posle godinama obnavljana, tako da su sad i neki visoki funkcioneri današnje vlasti u Crnoj Gori primljeni u red malteških vitezova, dobijali su odlikovanja i nagrade, ali dok sam se ja bavio politikom, to je bio prvi i jedini kontakt.